Langsung saja kita panggilkan peserta dengan nomor tampil 05 dari Sanggar Seni Gamacca Nurhuda Kabupaten Maros. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wa sallim. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wa sallim. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaik. Berdiri bersama menyambut yang mulia, sebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Salam alaik, ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaik. Allah
والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نورت أيامي رقصت أحلامي حيرت الهضى والشك للحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 قد عينك فعيني حبيبي الله جمع بين الحبين حبيبي الله قد عينك فعيني الله جمع بين الحبين حبيبي نورت أيامي رقصت أحلامي حيرت الهضى والشكر للحياة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya untuk Sanggar Seni Gamacca Nurhuda Kabupaten Maros. Luar Mereka tadi biasa. sedikit membawakan lagu Nawarti Ayam. Saya kalau dengar lagu ini ingat zaman dulu waktu ikut lomba kasidah, Kak. Benar sekali ya, luar biasa, subhanallah. Oke, dan tadi ini sudah ada penampilan, 5 peserta kita sudah tampil pada malam hari ini. Dan sesaat lagi, usai jeda pariwara, kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri terkait dengan penampilan 5 peserta kita ya. Iya, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Go Ramadan bersama Go Media Group.